say, I say, something's wrong. 16. maja leta 2014 se je v Mariboru odvil poseben in pomemben koncert. Že drugič po izteku zgodovinskih 60-ih prejšnjega stoletja v Mariboru, ko je beat glasba masovno obnorela mladino, je Maribor doživel koncert imenovan Yesterday. In sedaj so ga organizatorji Kulturni center Maribor dopolnili s pridevnikom danes, Yesterday, danes, s čimer so hoteli poudariti živost, živahnost te scene, saj so marsikateri glasbeniki iz tistih časov aktivni še danes, med njimi tudi profesionalni glasbeniki. Koncert Yesterday danes, kot prejšnji Yesterday, 25 let nazaj, je zgodovinski dogodek. Nekatere glasbene skupine so se ponovno zbrale v originalni zasedbi, druge ob pomoči mlajših, tretje spet v okrnjenih, a v originalnih zasedbah morda celo zadnjič. Priključili pa so se še nekateri drugi projekti, ki izvajajo glasbo 60 let prejšnjega stoletja. Žalostno je, da so nekateri glasbeniki že preminuli in je koncert, ki ga boste videli, bil njihov zadnji. Še sam ne veš, zakaj. Al te bom še kdaj videl, tvoj prekrasen obraz in te modre oči, ki preganjajo me cele noči. Kadar mislim na te, odekle pa se, pa ti ljubite je. Let's go! Ljubezni najine, dođu sem solze, solze ljubezni, ki so privrele, same na prav. Come on! Organizatorji in člani beat skupin so prireditev pripravljali in načrtovali 2 leti. Začelo se je z raziskavo, ki je kasneje bila temelj za LP ploščo jugoslovanske rock legende Jugoslavia Rock Legends, Maribor, Slovenija. Dušan Hedl je z ekipo sodelavcev zbiral zgodbe, posnetke in material za glasbeno ploščo skoraj vse leto 2012. In zgodba mariborske beat scene se je začela odkrivati kot skrbno zavita dragocenost iz preteklosti. You can knock me down, step on my face, slander my name all over the place. Do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, all of my blue suede shoes. Woo! Game on!
Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything, but they all put my blue suede shoes. My baby, baby, bala, bala. 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 Ooh, bala, bala. My roll over Beethoven. 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 The music will never die. Just let me hear some of the rock and roll music. Any old time you use it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I've got no kick against modern jazz. Unless it friday too darn fast. I lose the beauty of the melody. Until they play just like a symphony. It's how they play that rock and roll music. Any old way you use. It's got a backbeat you can't do. Že novinarska konferenca, ki je bila 19.1.2013 v bivšem klubu mladih na Orožnovi ulici, sedaj dvorani Borisa Podreke Univerze v Mariboru, je napovedovala velik dogodek, praznik, sprostitev energije. Vinilna plošča z zgodovinskimi in ekskluzivnimi posnetki je kaj hitro postala zbirateljski kos med tistimi Mariborčani, ki še pomnijo, kako je bilo na bit večerih v Hali C, glasbenimi sladokusci in tistimi, ki širom sveta spremljajo zgodovino svetovne rock in beat glasbe. Ko je za nami bil promocijski del, so se začele dolgotrajne in temeljite priprave na koncert. Nič se ni smelo prepustiti naključju. Maribor je bil v svojem času prestolnica jugoslovanske beat glasbe in vsi vpleteni so se zavedali, da te izredne veličastne zgodovine ne smejo mazati z banalnimi organizacijskimi napakami, ki se pri dogodkih s takšnim številom udeležencev kaj hitro prikradajo v zaodrje, na oder, v kabelsko ožilje ozvočenja in razsvetljave, v morebitne napete odnose med deležniki in nenazadnje v organizacijo, promocije in posledično vplivajo na slabšo obiskanost in zanimanje. Vendar tokrat to ni bilo vprašanje. Vse je bilo osredotočeno na veličastnost, izrednost, prazničnost in na presežke. Ob odličnem medsebojnem razumevanju, timskem duhu in neverjetni enotnosti vseh vpletenih je sledil organizirani glasbeni potres. Izjemen družabni dogodek v mestu ob Dravi. Kot da bi se duh časa vrnil, obnovil, prerodil, vzpostavil na novo. Yesterday danes iz leta 2014 je prešel v legendo, med legendarne glasbene in družabne dogodke Maribora. Za dvorano so organizatorji izbrali festivalno dvorano Lent, ki se je ne glede na sloves nerokerskega prostora izkazal za izredno primernega, saj infrastruktura dvorane in lokacija za koncert festivalskega in prazničnega tipa delovala izredno kompatibilno. Bila je tudi najbližje lokaciji nekdanje legendarne Hale C, ki je gostila vse pomembne beat koncerte in večere v 60. letih 20. stoletja. Novinarska konferenca pred koncertom je bilo tipično zatišje pred nevihto v hotelu Piramida. Novinarji so se takrat pričeli zavedati, da je to nekaj izjemnega, kar je treba podpreti, kar je celo v javnem interesu, nedvomno del nacionalne kulture, čeprav začetki beat glasbe izvirajo od drugod. Mediji so z veseljem pričeli napovedovati dogodek kot pomemben vrhu kulturne ponudbe. Temperatura se je dvignila že 3 dneve pred koncertom, ko so se predstavniki vseh skupin zbrali na delovnem sestanku na sedežu Kulturnega centra Maribor na Ljubljanski ulici 4. Na sestanku so se dogovorili o vseh podrobnostih in morebitnih situacijah koncerta. Kot bomo videli, se je vse odvijalo točno po dogovorjenih smernicah, z minimalnimi odstopanji in mogoče kakšno smešno ali nerodno, vendar poživljajočo situacijo. Tonska vaja je potekala popoldan pred koncertom v četrtek. Vsi so čutili neverjetno energijo v zraku. V petek pa akcija, skoraj da showtime. Koncert sta pred polno dvorano otvorili glasbeni skupini Savana in Status Quo, ki sta se pokazali kot dobri in kompetentni uvodničarki,
saj sicer ne pripadata prvi generaciji 60-ih, sta pa korakali po stopinjah predhodnikov. Status quo!
Skupina Savana je nenazadnje več kot 10 let polnila plesna prizorišča, na katerih so izvajali za sedanje standarde kvalitetno rock glasbo. Se imenuje ulica, pravzaprav. Življenje je kot ulica. Ko van stopiš, nikoli ne veš, kje se konča in kdaj se konča. Morda je tudi tako najbolj prav. Življenje je kot ulica, dolgo ali kratko. Življenje je kot pravljica, kislo ali sladko. Vsakemu le eno nam je podarjeno, dolgo ali kratko, grenko ali sladko. Življenje je kot pravljica, dolgo ali kratko. Življenje je kot domino, polno ali prazno. Vsakemu le eno nam je podarjeno, dolgo ali kratko, grenko ali sladko. Prijatelji, dvignimo čaše, poglejmo si v oči. Izpolni naj se ti želja, ki v tebi že dolgo spi. Tako naj tudi ostane, vse drugo naj vrag vzame. Pomembno je le to, da v srcih nam je lepo. Življenje je kot ulica, dolgo ali kratko. Življenje je kot jabolko, kislo ali sladko. Vsakemu le eno nam je podarjeno, dolgo ali kratko, grenko ali sladko. Življenje je kot pravljica, dolgo ali kratko. Življenje je kot domino, polno ali prazno. Vsakemu le eno nam je podarjeno, dolgo ali kratko, grenko ali sladko. Prijatelji, dvignimo čaše, poglejmo si oči. Izpolni naj se ti želja, ki v tebi že dolgo spi. Tako naj tudi ostane, vse drugo naj vrag vzame. Pomembno je le to, da v srcih nam je lepo. Prijatelji, dvignimo čaše, poglejmo si v oči. Izpolni naj se ti želja, ki v tebi že dolgo spi. Tako naj tudi ostane, vse drugo naj vrag vzame. Pomembno je le to, da v srcih nam je lepo.
Lawmakers in Inkvizicija sta dve različni izpeljanki iste družine glasbenikov, ki so oboževali rock'n'roll. Obe skupini sta pripravili izredno energičen nastop in glede na to, da se razen Andreja Vebleta nihče ni aktivno ukvarjal z glasbo, so pripravili izredno dodelen in lep nastop. Should come to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my love. I'm here if you should come to me. You think that I don't even need a single word I say. Na
other way. After Eight so prvič po letu 1969 spet stali skupaj na odru v originalni zasedbi. Priznajmo, da jim je šlo odlično. They say everything can be replayed, that every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here. I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, anyway now, I shall be released. They say every man needs protection, that every man must rise and fall. Yet as soon as I see my reflection, somewhere high above us, I see my light come shining from the west down to the any day now, anyway now, I shall be released. You understand a man in this lonely crowd, a man whose loss is not to blame. All day long he shouts aloud, only now that he's been trained. I see my light come shining. LSD, kot že samo ime napoveduje, nevarni fantje, sedaj možje, razturači, so ob pomoči gostujočega kitarista odigrali glasen in suveren nastop.
Back in Blues nas je zadel v srce. Borut Činč je iz Ljubljane pripeljal originalne Hammond orgle in pripadajoč Leslie ojačevalec. Požrtvovalno, profesionalno, retro in mogočno.
Skupina Grif se je prikradla na koncert Yesterday iz 70-ih, vendar žanrsko izredno kompatibilna s koncem 60-ih. Njihove avtorske pesmi so delovale suvereno in predvsem glasno. Milan Petrović, nesporni prvi rocker na Štajerskem, one man band, z neverjetno kariero je na odru poskočil in priredil zabavo. Spremljala ga je skupina Atlas, ki prihajajo z obale. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing now. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. See, you never set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really
Slavc je z Beatlesi in Bob Dylanom razveselil marsikatero nežno srce, obujajoč spomine ali pa celo spodbujajoč novo romanco. Čudežna polja so zrasla na pogorišču 60-ih prejšnjega stoletja, ko se je energija prve generacije rockerjev raztrosila z odhodom na služenje obveznega vojaškega roka, odhodom v tujino na delo ali v resne službe. V začetku 70-ih so nadaljevali s tradicijo bitniške generacije in tudi tokrat so veterani odrov pripravili profesionalen rock-pop show, ki je deloval izredno avtentično. Rdeči dečki z Edvinom Flisarjem so vedno bili razred zase. Samosvoja zasedba je z izredno profesionalnim odnosom do publike in odra izvedla par spominskih glasbenih skladb svoje mladosti. Bee Gees, there's a light, a certain kind of a light that never shine on me. I want my life to see, live with you, live with you. There's a way, everybody say, to do each every little thing
if I ain't got you. Ain't got you, baby. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. And I was blind, very blind. I'm a man. Can't you see what I am? I live and breathe for you. But what this can do if I ain't got you? Ain't got, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Anymore. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Skupen duh koncerta in vzdušje je dobro vidno tudi v zaključni špici večera, v kateri vsi na odru pojejo le kaj drugega kot Yesterday. Zgodovina mariborske beat glasbe 60. 20. stoletja je veličastna, v kar se lahko prepričate tudi v dokumentarnem filmu Maribor, jugoslovanski Liverpool. Koncertno srečanje te generacije rockerjev pa upajmo, da še kdaj. The century she came to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I say something's wrong. Now I know. Oh, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide.